Ready meal ba? Ha? Ang ganda, magkana, ma. Patay rin mo na gasto rin ba? So, Kanina, di po, di pwede? Hindi pwede magdala o kuhan guys. Mga liters ka. Mga perfume. Lain mga liquid nga products kayo. Basta kay 100 ml above. Hey guys! Woo! So guys, welcome to another. So padome sa Davao guys. First time ako sakay ng kamay. Sa exit number naman. So doon kami sa Davao. Ladies and gentlemen, we have just landed at Davao International Airport. Cebu welcomes you to Davao. Time check for your convenience. It is now 43 minutes past the hour of 9 in the morning. On behalf of your family crew, headed by Captain. So guys, nara sa Davao. Sama to sila. Welcome to Davao. Sila mama. This song is originally composed. So, diri sa kuan guys sa Davao. Dili siya kayo init. Kay hangin siya ba hangin. Dino mo feel lang kay init. Ka-feel mo. Sa kay dino feel lang kay init. Anyway, so ang tuyo gina mo ni kuan guys sa Davao kay hotel ni kasal. Kasal kay mga 2 PM. Pila ka taxi ba? Sing sing. Ano sa kay dali Jackie Chan. Sing sing. Oh. Hindi. Bis mo. Ay! Ay! Kaon na! Oh, sige, sige. So guys, natakaroon sa simbahan sa St. Francis of Assisi. Kaslo ng gagaw ni Mama. Igunsan naman siya kay Angel. Hi! Oh, vlog pa mo. Hello, Ted. Oh, here's your kita from Davao. Late na. Naka-uniform pa. Oh my God. Hi. Ay, hilak na eh. Ay, hilak na. Ay. Tentet.
Angelique, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and the service of your husband? Yes, Father. Ian Paul, did you come here of your own free will to bind yourself forever in the love and the service of your wife? Yes, Father. Hey guys, it's day 2 here in Davao. Way internetan. So guys, one tip kung travel mo, dapat magdakag laptop or netbook kay imbis ka mag-save og memory. So dali na kog memory then nindot ko internetan sarado sa karon, so importante yung pagdakag sa laptop to transfer files from your camera. So guys, padunta na karon sa Samal Island. Then karon naglakaw ta towards naglakaw ta pa doon sa boat. 50 ka tao ang pwede makakuan. Hindi makarga sa usa ka boat. And ang boat kay somewhere here. Para diha. By the way, nata sa Mindanao karon. Find table spaces, say your social graces, bow your head. They're pious here, but you and I, we're pioneers. We make our own rules, our own room, no bias here. Let them sell what they are selling, there no bias here. So gather all the rebels now, we'll rebel round and sing aloud. We don't care what they say, no way, no way. That we will leave the empty chair. Kasi paano yung isla? Things are So, ginatawag na siya o kuhan guys, Vanishing Island kay during high tide, mawala na siya. Kanina part, doon na makita na niya kanina mga mangrove trees dire. Nabangka, dira na taman. Lagi. Ano man na? Natas mo si Orchin. Oh! Maihi ate be. Sige na. Nabilin man yung gin. Ihi ninyo. Ayaw mo ka na. Ihi. Ano nabilin yung sulos? Tingin mo, na ako yung kwan. Tagpila pa na. Pwede naman siya sa kato. Ha? 100 pwede na. 100. Sunod na, sunod. Starfish! be a wild one instead. Don't wanna hang around. And next stop guys, kay ang Ligid Island. Oh. Ligid. May cave ito na. Choray, di ka maligo?